na ninashukuru mwenzangu Guverneur wa Sud Kivu mwenye aliniinvite kufika hapa na mie nisalimie watoto wa Mkwicha. Hatuna mambo mingi ya kuzungumuza, ni mambo mbili. Nawaza Guverneur amewaambia mambo ya upendo. Ukipenda mwenzako sawa kitu unajipenda, utakuwa unapenda Mungu. Kwani sisi wote tuliumbiwa na Mwenyezi Mungu. Mungu siku aliumba watu hakuumba watu kwa ukabila. Aliumba watu kwa sura yake. Kama unapenda mwenzako utakuwa unaheshimisha Mungu. Mtu mwenye anapiganishaka mwenzake na anampiganisha juu ya kabila fulani, anakuwaka iko napiganisha Mungu. Mukila kabila muko shida, mukila kabila muko watu babaya, lakini mtu akifanya kosa, ile kosi kwa atribuwe ku mtu kwa individu mwenye alifanya, lakini ile kosi sikuwa atribuwe ku kabila yake. Kwani community yake haiko njoo yenye mtumana kufanya makosa. Alienda fanya mtu sawa individu, wala alienda mubazalendo anaua watu, lakini familia yake, baba yake wala mama yake na familia yenye anatoka ndani haiko njoo wenye bali mtumana jo enda uwe wale watu. Kama mtu anafanya kosa akwena azibiwa sawa individu mwenye alifanya kosa, lakini ile kosi siku inakuwa atribuwe ku community yake. Tupendane, kwani sisi wote tuliumbiwa na Mungu. Tuache ubaguzi wa ukabila. Juu gouvernement ya Kinshasa haina verbe ya kuambia population hii. Chenye nafanya ni uongozi mbaya, chenye nafanya ni kuua watu, chenye nafanya ni kudivize watu. Sisi tukue mtu mmoja, sawa ginsi guverneur anamaliza sema kabila yetu kuwe Kongo. Kabila yetu sikuwe familia yenye ninatoka ndani, wala yenye guverneur anatoka ndani, wala yenye unatoka ndani, kabila yetu kuwe Kongo. Mheshimiwa Liwali wa Jimbo la Kaskazini na wote wanao wasindikiza, Mheshimiwa Kamanda wa Brigade ya Jeshi letu ya FC anayeongoza Kalehe na Masisi, wandugu wapenzi wakazi wa Nyayibwe na raia wote wa Kalehe lote nzima. Ni furaha kubwa kuona maliwali wa Jimbo la Kusini na la Kaskazini wamekuja kututembelea hapa kwetu, jambo ambalo halijawahi kuonekana tangu Kongo imekuwa. Asante. Nashukuru sana kuona jinsi mnatupokea hapa. Lakini mbele ya kusema kitu, nilitaka kuambia kama leo tuna furaha kubwa sana, sababu tuna mgeni moja special leo hapa Nyabibwe, mteritori ya Kalehe, province ya Sud Kivu. Tunapata bahati kubwa sana ya kumpokea liwali wa jimbo ya Nord Kivu. Unajua kama hapa Nyabibwe ndio katikati ya Nord Kivu na Sud Kivu, na leo ndio mara ya kwanza tangu Kongo iwe Kongo ambaye Nyabibwe tunapata wageni
liwali wa Nord Kivu na liwali wa Sud Kivu wanakutana hapa, lakini ina maana sana. Maana yake ni kusema province ya Sud Kivu na province ya Nord Kivu ni maprovince jumelle, ni kama wa Mambasa. Na kwa sasa mimi na ndugu yangu tunakuwa kama wa Mambasa. Uongozi wa chama imetupatia hiyo opportunity ya kuongoza hizo jimbo mbili, na sisi tumekuwa kama watumwa wenu nyinyi population. Ndio maana tunakuja kila siku kwa wale ambao wanakuwa Nord Kivu, wanamuonaka governor anakuwa mterrain kila siku, anaenda karibu ya population ya kwake. Ndio maana nimemwambia ndugu yangu, nataka ukuje tutembee pamoja, tusalimie ndugu zetu za Kale, ndugu zetu za Nyabibwe, tuongee nao, tuwasalimie, tuwapatie pole ya shida zote ambazo zimepitikana zamani. Mnajua hapa kulikuwa shida mbalimbali, na tusikie shida zenu na tutaangalia pamoja jinsi ya kuzitatua. Tunaelewana? Mimi nataka kumpresente kiongozi gavana wa Nord Kivu, lakini nataka Nyabibwe munaoneshe kama mnafurahi kumuona. Mumupigie mikono kiongozi. Mikono, mikono, mikono. Mikono huko siasikia mikono. Mnamuona gavana wa Nord Kivu? Muona? Lakini alikuwa nakutaka hapa zamani. Mlikuwa namjua zamani, si ndio? Naenda kumpatia naye neno awasalimie. Nyabibwe, habari? Nyabibwe, habari? Nzuri. Leo tuko na furaha ya kuona tulifika hapa. Ya kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu, Mungu mwenye alituwezesha kupita mwa hii barabara mpaka hapa. Ni wangu anamaliza sema tuko na furaha sana. Teritwari ya Kale iko model kupiganisha ubaguzi wa ukabila. Watoto ya Kale, watoto ya Nyabibwe, ubaguzi wa ukabila hauwezi fikisha watu kukitu. Ubaguzi wa ukabila unaturudisha nyuma kila siku. Ubu twaje gusura abaturage bacu bo muri Kanyabayonga kugira ngo dukomeze gushimangira amahoro bamaze kugeraho babanje kuyaharanira, kandi turebere hamwe imishinga y'iterambere tuzafatanya nabo gushyira mu bikorwa. Twaje no gusuzuma aho ibikorwa by'iterambere bigeze, birimo imihanda yo mu mujyi wa Kanyabayonga, inyubako zubatswe, amasoko agenewe abahinzi b'inanasi, imishinga yo kugeza amazi meza ku baturage, ndetse no gukomeza gushimangira ibikorwa byo guhangana n'icyorezo cya Ebola. Iyi ni gahunda y'uruzinduko rugamije kwegera abaturage no kugenzura uburyo abayobozi babayobora bakora inshingano zabo, uko bafatanya n'abaturage, ndetse n'uko abaturage bashyigikiye icyerekezo cy'umuryango wacu. Iyo niyo ntego nyamukuru y'uruzinduko rwacu. Abaturage batugaragarije ko bifuza ko serivisi z'ibanze zakongerwa imbaraga, cyane cyane ikibazo cy'amazi. Muri iki gihe cy'izuba bafite ikibazo gikomeye cy'ibura ry'amazi meza yo kunywa.
ubuyobozi bukuru bwampaye inshingano zo kuza kureba icyo kibazo no gushaka ibisubizo bifatika byatuma abaturage ba Kanyabayonga babona amazi meza ahagije. Banagaragaje ikibazo cy'ikiraro cya Kando cyangiritse, babona ibikorwa turimo gukora ahandi nk'ikiraro cya Ruanguba, icya Nyanga, icya Minova ndetse n'imirimo yo kubaka no gusana umuhanda wa Bukavu Kamanyola. Natwe rero tugomba kwihutira gusana icyo kiraro kuko ari ingenzi cyane. Abaturage bo muri Miriki, Ruofu n'ahandi banyuza ibiribwa banyuze kuri icyo kiraro berekeza Kanyabayonga ndetse bakomeza kugera i Goma. Ni ikiraro gifite akamaro gakomeye mu bukungu no mu bwikorezi. Banagaragaje kandi ikibazo cy'amashanyarazi. Sitasiyo yabo itanga amashanyarazi ifite ibibazo bikomeye bya tekinike, bityo ikeneye gusanwa vuba kugira ngo amashanyarazi yongere gukora neza. Ibyo bizafasha motopompe kuvoma amazi no kuyageza ku baturage ba Kamanyola. Hari abajyaga bakwirakwiza ibihuha ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko tugiye kuva hano, ariko se ubu bimeze biti? Turacyahari kandi ntabwo tugiye kugenda. Nabahumurije ko tutaje kugenda, ahubwo twaje gukomeza gushimangira amahoro bafite, kuko amahoro n'umutekano ari umutungo w'agaciro gakomeye. Ikindi kandi twaje kubafasha gukomeza inzira y'iterambere kugira ngo bishakemo ibisubizo banateze imbere abo baturage ndetse banazamura ubukungu bwabo. Nta gahunda yo kuva hano ihari. N'abasobanuriye ko rimwe na rimwe ingabo zishobora gusubira inyuma gato mu rwego rw'amayeri ya gisirikare kugira ngo zizongere zisubire imbere zifite inyungu nyinshi kurushaho. Ibyo nta sano bifitanye n'ibihuha cyangwa amakuru ayobya akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Murakoze. Reka ngusuze cyane wowe ukurikira The Quick Times News, kanizere ko umeze neza cyane. Uwo murebaho utugejeje ijambo ryose bamwita Benjamin Mbonimpa. Abantu mukurikira ibya politika ari muri Kongo muramuzi, ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yari yajyanye n'intumwa za AFCM 23. ngo Benjamin Mbonimpa ni umunyamabanga uhoraho w'umutwe wa AFCM 23, kugira ngo tunabijyane neza, aho yakoze uruzinduko mu gace ka Kanyabayonga. Uru ruzinduko izi ntumwa zagiye zigirana ibiganiro n'abaturage, aho hibanzwe ku bijyanye n'umutekano, imiyoborere ndetse n'imishinga yo gusana ibikorwa remezo by'ibanze. Abaturage bo muri aka gace bagiye bagaragaza ko babona hari impinduka z'umutekano, mu gihe AFCM 23 yo yatangaje ko ifite gahunda yo gushyiraho komisiyo z'abatekinisiye ziziga ku buryo hasanwa inyubako ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye. Nk'uko byatangajwe na AFCM 23, intumwa za AFCM 23 ziri mu rugendo rwo gusura ibice zita ko cyangwa se zabohoye. Ni ibice AFCM 23 yagiye ifata, none ku munsi w'ejo hashize zari zageze aho bita Kanyabayonga. Ni muri aka gace gafite amateka yihariye mu bibazo by'umutekano bimaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo.
iri tsinda ryari riyobowe na Benjamin Mbonimpa nk'uko nabikubwiye, ni umunyamabanga uhoraho wa AFC M23, aho ryaganiriye n'abaturage ndetse n'abahagarariye inzego z'ibanze. Mu biganiro byabaye hagiye hibandwa ku bibazo abaturage bahura nabyo ndetse n'uburyo bwo guteza imbere imibereho yabo nyuma y'imyaka myinshi hariya n'ubundi hari amakimbirane ndetse n'umutekano muke muri kariya gace. Abaturage bo bagiye bagaragaza ko bashimira ubuyobozi bwa AFC M23, bavuga ko n'ubundi bwakoze ibikorwa bikomeye cyane byo kugarura umutekano muri aka gace, cyane ko bavuga ko kugeza kuri ubu umutekano ugenda neza ugereranyije n'ibindi bihe batari bafite ubafatira runini ndetse unabarindira umutekano hari muri kariya gace. Bavuga ko kuva AFC M23 yakaba aka gace n'ubundi amahoro yagiye agaruka, ariko kandi ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi ni rusange ko gikomeje kuba ingorabahizi, aho imiryango mpuzamahanga ikomeje gusaba ko habaho ibiganiro n'ibisubizo bya politiki kugira ngo amahoro arambye aboneke. Ibyo twagiye tubikugarukira hano kuri The Quick Times News, na nizera niba ukurikira The Quick Times News aya makuru yo ugenda uyabona 5 kuri 5. Mu gihe cy'uruzinduko abaturage bo muri Kanyabayonga bavuze ko ikibazo cy'umutekano ari kimwe mu by'ingenzi byari bikenewe gukemurwa. Bavuga ko igihe umutekano wiyongereye bituma abaturage bashobora kongera gukora ibikorwa byabo bya buri munsi, binatuma habaho ubuzima bwiza bwo bikorwa byabo hariya muri turiya duce, n'ubuhinzi, ubucuruzi ndetse n'izindi gahunda z'ubuzima busanzwe. Urumva nubwo haba hari ubuhinzi n'ubworozi ariko n'ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa bishobora kuba byazamura iterambere ry'abaturage bikongera bigakorwa neza, umutekano hari ibintu babigenda neza. AFC M23 yo yatangaje ko intego yayo ari ugukomeza gushyiraho uburyo bwo kuyobora no gutanga serivisi mu bice iyoboye cyangwa se yamaze kubifata, ariko ibintu byo mu burasirazuba bwa Kongo biracyakurikiranwa cyane n'abahanga kubera ko amakimbirane hagati y'impande zitandukanye ziba zirirwana hariya akomeje guteza impungenge n'umutekano muke ku baturage. N'ubundi muri uruzinduko AFC M23 yakomeje itangaza ko igiye gushyiraho amakomisiyo y'abatekinisiye azasuzuma ibikenewe mu gusana no kubaka ibikorwa remezo by'ibanze. Muri ibikorwa remezo byagiye bitangazwa ko bizashyirwamo imbaraga harimo kubaka no gusana amashuri, cyo kiri mu byaganiriweho ndetse kiri mu byihutirwa kugira ngo abana basubire ku ishuri babone uburezi bufite ireme ndetse binabafashe mu kuba batera imbere. Nyine murabyumva, hari amashuri, hari guteza imbere ibitaro n'ibigo nderabuzima. Mpamya ko n'ubundi cyari kimwe mu bintu byihutirwa iyo ahantu hafashwe nk'uku, kandi ikindi ukavuga ko n'ubundi abaturage bari muri ibi bihe bigoranye by'umutekano muke baba bakenewe n'ubundi ubuvuzi, kuko haba hari byinshi bishobora kuba byagira uburyo bihungabanya ubuzima bw'abaturage. So aba bikenewe rero ko haba n'ibigo nderabuzima bikongera bigasanwa ndetse n'ibitaro. Hari ugusana imihanda, ikintu cy'ikirihutirwa kuko imigenderanire n'utundi duce nabo bikenewe cyane, ndetse no guteza imbere amasoko rusange. Iyi gahunda nk'uko AFC M23 yakomeje ibitangaza igamije gufasha abaturage kubona serivisi z'ibanze ndetse no kuzamura imibereho yabo. Mu bice byinshi by'uburasirazuba bwa Kongo ibikorwa remezo byarangiritse ndetse mu buryo buhangayikishije. Navuga ngo ni na kimwe mu bibazo byakomeje kubangamira abaturage, kuko n'ibikorwa remezo byarangiritse ni ikintu gikomeye cyane cyabuza n'ubundi urujya n'uruza rw'abantu ndetse no kuba bakomeza guhahiranira mu buryo butandukanye. Uru ruzinduko rwa AFC M23 rubaye mu gihe ibiganiro by'amahoro
ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo bikomeje gukurikiranwa n'abaturage ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Ku ruhande rumwe AFC 23 ikomeje kuvuga ko ibikorwa byayo bigamije guhindura imiyoborere n'imibereho y'abaturage bo mu bice igenzura. Yo ivuga ko ishaka ko abaturage bari mu duce igenzura bagomba kubaho neza, kandi koko iyo urebye ibikorwa byabo ubona ko bifavoriza imibereho myiza y'abaturage, uburyo babaho, uburyo bakemura ibibazo byabo. Ubona ko n'abaturage bari muri utu duce AFC 23 bamaze gufata, ubona ko nta kibazo baba bafite. Bavuga ko AFC 23 imaze kuba ibagarura umutekano, ibintu bimeze neza. Ku rundi ruhande leta ya Kongo n'abandi bafatanyabikorwa bayo bakomeje kugaragaza impungenge ku bijyanye n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro mu gihugu, cyane ko bavuga ko na AFC 23 ari umutwe witwaje intwaro. Rero bo bashaka ko iyi mitwe yose igenda ikabavira hariya, n'ubundi igihugu kikaba kiyobowe neza cyane nta yindi mitwe ihari. Nuko bimeze rero, nuko bimeze. Reka ngushimire cyane wowe ukurikira The Quick Times News, sereko umeze neza cyane. Ubwo turakomeza tugukurikiranire ko ibintu bimeze. Se AFC 23 irakomeza gushyiramo imbaraga ndetse n'abaturage bakomeze kubaho neza. Ibyo nibyo tugukurikirana no kuri The Quick Times News, ubone ibintu byose bikagenda neza. Komeza kugira ibihe byiza. Ngiye wumvaga yari Ivan Luck. Tunakutana hapa. Umekuja fanya nini hapa? Nimekuja assiste inauguration ya kilalo yetu yenye gouvernement ya M23 inatulia hapa kwa kusove population, sababu kilalo ya mbele bashima walijenga ikatika. Juma ni kwa gari kupita, gari yazikuwa napita, kulikuwa difficulty sababu richesse hapa kwetu ku jeunesse ni michanga. Alors kilalo inakatika, bajena bakupata gesi ya kuishi. Alors tunashukuru kuona gesi kilalo yetu wanakuwa inaugire. Peut-être kule mbele bajene tena batapata kazi, baanze exploiter michanga na kwani mnaanzisha kufika kwa mwisho. Nasikia kuja hapa mwezi ya pili mimi na wenzangu, kwani hapa ni mpaka ya Nord na Sud-Kivu, kuja anzisha hii kilalo. Sasa leo tunakuja kumaliza hii. Malizika, unaona magari ziko kupita, moyoni mwangu raha kusema na kuambia wakongomani wote kwa ujumla, kama sisi chama yetu tukisema tunatenda, tukisema haiko promesa sawa za Kinshasa, sisi tukisema tunatenda, tuko pale juu ya kutumikia raia yetu. Watu wataona daraja ni kubwa, limetumia hela nyingi. Umetoa hela wapi na mbinu gani umetumia? Je, mafundi umetumia ni Wakongo ama ni wa kigeni? Wafundi wenye tumetumia ni Wakongo, wafundi wenye tumetumia ni Wakongo. Hera hatukuzitosha kwa mifuko yetu. Nawaza tunaona kuna magari zenye zinalipa peaje. Ile pesa tulitia pamoja tukakuja jenga hiki. Wengine wangezikula, ingekuwa wengine wangekamata ile pesa wanabeba familia zao Ulaya wala kwenda kuuza vitu vingine, lakini hawatawaza kutengeneza kitu kiko kwa internet. Maengineer umewatosha wapi? Maengineer walitoka Bukavu na wengine walitoka. Yaani kwamba sasa Kongo itajengwa na Wakongomani. Ni Kongo wenyewe, haiko wa kutoka nje. Furahi sana sana. Na furahi pamoja kuona mimi na mwenzangu tulikuja ianza na tunaimaliza pamoja. Tunafurahi sana na tunashukuru Mungu mwenye kutuwezesha pia.
Mzoko ya kabambe inaacha vile mbili zetu Goma na Bukavu haziungani vizuri. Kinaacha Goma na Bukavu haviungani ni hii fasi kwenye wanaita kwa Fransi. Tutaungana na mwenzangu na kwenye nguvu zetu zitashindwa, tutaomba uongozi wa chama ituongezea, lakini hii shida tunapaswa kuishi. Hii barabara ina umuhimu gani? Hii barabara ina muhimu kabambi, kwani inaunganisha province zetu. Na ujue province ya Nord Kivu wanalima sana. Province ya Sud Kivu wanachimba majiwe. Hawalime. Chakula yote inatoka Nord Kivu. Ina muhimu sana kwa raia yetu. Asante. Mheshimiwa Mtendaji wa Nord Kivu na delegasyon tunaongoza, Mheshimiwa Komanda Brigade hapa anaongoza jeshi Masisi na Kalehe, Mheshimiwa Komanda Brigade, Mheshimiwa Komanda Colonel Damase hapa anaongoza kukutanisha jeshi na raia Bukavu na Masisi, wa kamarati wa ndugu wapenzi, population ya Numbi, jambo. Leo ni shangwe kubwa kuona waliwali wawili wa Sud Kivu na Nord Kivu, mambo ambayo hatujawahi kuyaona leo tunayaona. Ile inaonyesha mabadiliko ya chama. Population ya Numbi inashukuru sana. Waheshimiwa, hapa Numbi population inaishi kwa umoja. Tunapokea wageni, na mimi sikukuja peke yangu. Nilikuja na ndugu yangu Gouverneur wa Nord Kivu, alikuja kunisindikiza, akasema akuje tuwasalimie na tuwape pole. Mnafurahi kutupokea? Asante sana. Jana wakati tumefika, tumeongea na wakubwa wote wa hapa Numbi. Walide loko walikuja, tukaongea nao, tukasumulia, wakatuelezea mashida mbalimbali ambaye mko nazo hapa, na tukawaambia kama zile mashida si mashida ambaye zitatushinda, na zile ambaye zitatushinda tutazipeleka kwa wakuu viongozi Goma, wakubwa wa chama watatusaidia
kuzitatua, sivyo? Tumetembea mwa hizo barabara zenu, tunaona gisi ni ngumu kutembea ndani, na wakati ya mvua sijui kama inawezekana. Ndio maana nimewashukuru kwanza kuona nyinyi watoto wa Numbi mumeanza peke yenu kutengeneza hizo barabara. Inamaanisha kama muko na hiyo volonte ya kujenga, na nilitaka mujipigie nyi peke yenu mikono. Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Amani italetwa na sisi wenyewe. Hatutategemea mtu akuje hapa Numbi atuletee amani. Lazima watoto wa Numbi wajitegemee, si ndio? Uongozi wa zamani wa Tshisekedi ndio ilileta ubaguzi. Sisi hatutaki ubaguzi. Si mumeona wamepresente wa mambo wa makabila zetu hapa, walikuwa makabila mbalimbali, walisema lugha mbalimbali, lakini wote wanatumika pamoja, tunatumika kazi pamoja na tunaleta maendeleo pamoja, na hiyo ndio tunataka. Nataka wacha niwapresente sasa mgeni ambaye niwaletea, naye awasalimie, awaelezee neno ambaye ametayarisha juu yenu leo, na mbele afike hapa nataka mumpigie mikono sana kwenu. Amekula kwenu. Yeye ameitwa Bahati Musanga Erasto, ni guverneur wa Nord Kivu. Wajani Numbi kubareba, mugenzi wanjye yarantumye aravuga ati Inumbi utuherekeze, uzaze umuherekeze muri kare. Icyatuzanye hano Inumbi cyo twabasaba ni nk'ibintu bibiri. Icya mbere turasaba abaturage b'Inumbi nk'uko guverineri amaze kubabwira, turabasaba ubumwe. Abantu baba ubumwe, nta muntu wahisemo kuvuka uko ari, turabasaba ubumwe, abantu bakundana. Ariko ikindi kintu turasaba abantu bafite inka n'abafite imirima, inka niba zonye ntabwo inka ari z'umututsi kuko n'abahutu baroroye, ariko n'uworoye ntagomba koneshereza undi. Ikibazo gihari, mwegera abayobozi bakikemura. Ntabwo ubuyobozi bugarukiye Inumbi gusa, hariho teritwari, mwagera kuri teritwari batabikemura mukaja. Turasaba aba bantu boneshereza abandi. Kandi ikindi gikomeye, niba umuntu afite umurima cyangwa akaba ari kuburana n'undi, nta muntu ugomba kwiha uburenganzira bwo kuja kuragira imyaka y'undi muturage, cyangwa aza gukura mu murima ku gahato, ntabwo byemewe. Niba umuntu afitanye ikibazo na mugenzi we, aje yegera ubuyobozi buhari, niba utabikemura aje n'ahandi. Nigoma ni hafi, muje muza Nigoma tuzabafasha. Ariko ntabwo umuntu agomba kwikemurira ikibazo hari ubuyobozi, hari na justice. Hano mwumvishe bari guprebaje mu bucamanza, igihe imiryango itashoboye gukemura ibibazo begera ubuyobozi, ariko ntihakagire umuntu uja wikemurira ikibazo kuko biteza amakimbirane. Abaturage b'Inumbi, message twabaha, tuvuye kure, dufite urugamba rurerure, tuvuye kure, tugeze kure, ariko turi kujana kure hashoboka. Mission conjointe de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, les deux gouverneurs en meeting populaire à Nyabibwe, territoire de Kalehe. C'est ce mercredi 8 juillet 2026 que le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a été accueilli par son collègue du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui. La population en meeting populaire s'est réjouie de voir pour toute la première fois dans l'histoire deux autorités de provinces voisines, les Nord et les Sud Kivu, se rencontrer à Nyabibwe. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui, appelle les jeunes à contribuer à la paix, la sécurité, en intégrant volontairement l'armée et la police congolaise.
c'était avant de prêcher le vivre ensemble. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubangi, appelle les jeunes à contribuer à la paix, à la sécurité, en intégrant volontairement l'armée révolutionnaire congolaise. C'était avant de prêcher le vivre ensemble. Hapa kale mu territoire zote za Sud Kivu. Hapa ndio exemple ya hiyo wanaitwa mkifaransa le vivre ensemble. Na ndio maana tumeanzia hizo mkutano mimi na ndugu yangu gavana wa Nord Kivu hapa, sababu hapa ni symbol ya upendo, ni symbol ya vivre ensemble. Mnajua symbol ya vivre ensemble ni kusema nini? Inamaanisha hivi, watu kuishi pamoja. Hapa kuna makabila zote, kuna Watusi, kuna Wahutu, kuna Warega, kuna Wabembe, kuna Wahavu, kuna Wanande. Naona ndugu yangu Lumumba hapa ameongea na Kinande na Mukamujibu, si ndio? Prenant la parole, le gouverneur de Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto, a relayé le même message de la cohabitation pacifique. Il invite aussi les jeunes à profiter de l'occasion pour contribuer à la restauration de la sécurité dans nos provinces, en particulier au Congo démocratique en général. Tutie nguvu pamoja, tupiganishe ubaguzi wa ukabila, tupiganishe uongozi mbaya yenye iko Kinshasa. Tupiganishe FDLR zilitoka kwa Rwanda mnaonatikana. FDLR zikakuya zunguruka huko Musidi Kivu, Nord Kivu, zikakuya fundisha watu ubaguzi wa ukabila. Vitu wenye walitoka Rwanda na wanafanya, wanakuya vifanya huku kwetu. Sisi hatuwezi kubali, na tunaomba raia ya Kalehe, tunaomba population ya Nyabibwe muzidishe ile upendo. Mimi sina mengi ya kusema, ni kuwashukuru kwa mapokezi. Tunawashukuru jinsi mlitia mbele kupiganisha ubaguzi wa ukabila, iendelee. Babiana baungane, bakuje tukomboe nchi yetu, tulete amani kwetu. La réponse positive des jeunes n'a pas tardé. Une cinquantaine de jeunes ont répondu présent pour rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise. À la tête, le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major et coordinateur militaire de la FCM23. Chama ya FCM23 civile bali kukaza tueleze bali kukaza. Après, des questions et réponses entre le gouverneur et la population dans le cadre de trouver des solutions aux préoccupations de la vie socio-économique ont enrichi ces meetings. Leo hii kuisha kuwa assurance. Zile franga zenye mlikuwa mnalipa zilikuwa za social. Haiko vile. Na waza hamwezi lipa social na mko nalipa assurance. Leo hii chama kuko assurance zenye zinavuka 3 zenye ziko. Unaendaka kumlango yenye unataka unalipa assurance. Na waza ile 1000 francs ya kulipa par jour ni ya social, hauwezi ilipa na unalipaka assurance. Nabaki sabu, nabaki sabu. Mheshimiwa Shadrack Amani, Mheshimiwa Manzi Willy. Bouclant la journée d'itinérance sur le chemin de retour vers le village Mukwija, l'inspection de route est aussi un point inscrit dans les agendas. L'axe reconnu comme calvaire, c'est les lieux appelés chez les Français. Ici, le pont a été emporté par les eaux pluvieuses, créant ainsi l'inaccessibilité sur ces tronçons. Les deux gouverneurs, ensemble, ont promis de conjuguer les efforts pour jeter un pont moderne sur un autre lieu de déviation. Tutaungana na mwenzangu tuone cha kufanya, kwani hii njopo ya kabambe yenye naacha
vile mbili zetu Goma na Bukavu haziungane mzuri. Kile kinaacha Goma na Bukavu haviungane ni fasi kwenye wanaita kwa Francais. Nitaungana na mwenzangu na kwenye nguvu zetu zitashindwa, tutaomba uongozi wa chama ituongezea, lakini hii shida tunapaswa imaliza. Shukuru ndugu yangu gavana wa Nord Kivu, sababu najua wakati chama imefika huko, uongozi wa chama imetuambia lazima tuungane mkono, tuangalie kisi tutasaidia population yetu, na tumeshaanza. Tukiendelea huko mbele mtaona pont pale Minova ambaye tumeungana, tumeenda kuilanse, tumeijenga na sasa hiyo pont imetengemana. Ndio maana nilitaka tukue pamoja hapa tusaidiane, sababu hii fasi ndio fasi inaleta Nord Kivu na Sud Kivu iungane, sababu chakula ambaye inatoka Nord Kivu ifike huko Sud Kivu inapita hapa, na hiyo barabara ilikuwa imeharibika tangu zamani. Ndio maana tusema tufike hapa tuone population yetu hapa Nyabibwe, tufikirie pamoja, tuone namna gani tunaweza kusaidia hii barabara iweze kutengemana na raia waanze kupita na chakula ikuwe napita ya kutoka Nord Kivu iende huku, na wafanyabiashara wa Sud Kivu wakuje kuuzisha vitu yao Nord Kivu. Le second meeting, c'est dans le village Mukwija, dans le même territoire de Kalehe. Nous sommes à une centaine de kilomètres de la ville de Goma. Ici, la population nous réserve un accueil délirant. D'entrée de jeu, Patrick Boussou-Bangui, gouverneur du Sud Kivu, a relayé le message, même message, comme son collègue du Nord Kivu. Hii jeshi letu tuko na jenga ni ya hiyo, ni jeshi ya Wakongomani wa ngambo za Est, wa Nord, wa Sud na wa West, wote pamoja. Ndio unaona hawa vijana wetu wazuri warembo, angalia kisi wanafanana. Wanafanana vizuri. Wanafanana kama wale wakati nyamwa zamani. Unaona hawa wetu kisi wanafanana. Wanakula vizuri, wanalala vizuri. Na sasa hivi chef d'état major ameanza wapokeza, wanakuwa napata kitu kidogo ya kusaidia familia zao. Lakini hapa Mukwija mko na amani, muyue kama fasi ingine Mukongo kuko fasi ya mingi kwenye hakuna amani. Ile fasi ya mingi yenye hakuna amani, mimi ninaweza wapatia example. Tulifikaka Goma na kuko fenomene yenye wanaita 40 voleurs. Ile 40 voleurs watu walikuwa wanaendana magari, wanafika fasi, wanachukua vitu vya watu vyote usiku, nyumba zote wanazimaliza. Lakini ile shida tulishaimaliza. Kungali fasi Beni, Butembo, Uvira, Kalemi, fasi ingine kungali mashida za mingi. Tunafika mungali mnatuchunga, tunasema asante sana. Na ninashukuru mwenzangu gouverneur wa wala shine mwenye atamaliza shida za Wakongomani. Sisi wenyewe ndio tutamaliza shida za kwetu. Signalons que cette mission conjointe des deux gouverneurs en territoire de Kalehe vise à consolider la paix, la sécurité dans cette entité voisine, au territoire de Massissi, au Nord Kivu.